Omukoro gwo kushonda sente ogu gwahikwaho omukuru w'empanuro z'ishengero ry'ihanga Thomas Tayebwa hamwe n'abanyeshengero barimo Rosemary Nyakikongoro, Dickson Kateshumbwa hamwe n'abandi bebembezi. Kandi n'abashomesa ba government tuyinoho bace compared to enrollment abashomisi 12 kandi abantu shaba kwa kugira batundira sora ikatuyamba umwe amashanyarazi gagenda amwe no kushendeza eshohoza amashanyarazi. Omukuru gwatandika n'ekitambo kya misa cyahebemberwa bwana mukuru owajukira ki Bishop Rambati bino mugisha. Mwabana mumanyangu muri omwishomero ry'abakatolike ryamusinje gw'abakatoliki archdiocese ya Mbarara n'ekiragiro eki synodi yatiireho munyaburimwe mwana Mwegyese edini etarisigara enyuma. Itwe miliyoni nazija njanganiza kwaka abana first grade zonkaha then muri cyo twara abana hare bashomere kai aha municipality omu it is among the best schools emyaka eshatu yone wire nyuma tubakarenza ka second grade, so that is very good kandi mbuze mwa habaho kwerarikira habwa abazira babashija abatari kufayo kwejumbira mu kushomesa abana kandi abanyeshengero basima Omuhwezi wa Sipiika ahabo kubempa jaharubo koro gweta abakazi abazira okukira abashija ati twebuza abazire abashija okuzara bakurikira abakazi bonka nkihangaruye n'ekintu kicemeye kureba tanu yahonka na nayo tukutambura hona na no bakweta meetings z'abana hishemero no shanga abakazi no bagize bata bariyo so nyoni yateka government eshemeye kutambe kareba obatindire take affirmative action yo kureba ngo abashija nabo bargayo. Omuhwezi wa mukuru w'empanuro z'ishengero ry'ihangu abaryo mugenyo mukuru kuyimuka kugamba yashaba abantu okucendezo kombeka amakanisa buri cyaro muri cyarusha hado wanje ayiwara bahona brika kona uwabugana n'abanywana banje ndamanya buryo mu enguni pastor ubwo ni bishop ubwo ni arashimwe muri cyaro hado witi muri cyaro ari kanisa ejeje kanisa tainisho meroneri narimo omwishaza jana no mu district yo achimwe n'umwomeka cyecho oguyengera yashaba abantu kwejumbira mu ntunguka no government ari kugezaho kore nguto obutari hamwe n'ebindi ebebe bimukushabeze ngudo nebishemeye kwani biyambo mu ntunguka konkati byo ntunguka orugudo toraruzeho karubyama ho sente zikazomusho notekwa kuri je cyakorera Sipiika witu n'umwana murungi akoze emirimo yo kutangaza okukanya kake tukiriza tumuhikani tugamba nawe. Aha mukoro ogu Thomas Tayebwa yabahereza miliyoni 15 z'amabati gonagara akoresubwe otiriho na director kankwaso wa miliyoni 10 hamwe n'abandi aho miliyoni ziri kurenga muri kinana za harundanwa gasha kwa Sheikh Abdulatif.